Obuasi stadium station arawosam esi wo ho ano odin efitafo bi e wo sa station echi wo mo de cars adwuma nkwa na wo ye cars a wo behwa ma kama won say fitafo no wo mo siesie cars ebi mu yisu gas ene de wede niema e wo cars bibi abua wo me yisu gas na emi say ahweye bi amba ba bi ma wo bia ya ma gas no abomu a chese asenka se wo sa filling station e bia wo do ka kra ko si se bia bibi kakra bi ne wo ho asabre de eja da Obuasi sa fitting shop wa anu odin yesese awo Obuasi fire service for ebobo hwi akoho no akodundum sa ehoja ni nyina na se si ade em se nipa ba ko na em se gas ne fa na wa hwele ne nkwa na ba ko nso woda yare sabia sabre woje ayarehwe update bi ebe free mapa se obi sheka ni mana so obi she baby a ye hu na eche ye de bebrem ma yenko Obuasi enko fa ho nsem emra. Okay, point. The things I want to make to top. Yeah. It's me that them na me tea po. Ti say there bibia blast me te some no every born again junction. So na ma adwam say hokwa na bia obi ka wonam na ne tire pa na say there. It's me one woman bi me te bi o say and yes so man school mu ho show Central Gospel. And I'm saying me pere no say musie wo so adi me ka na ba ha. Ti me banya na me fire service me frɛ commander no and what the commander told me he said obi adi kan kwa friend but unfortunately mo fire tender na say Obuasi dia ba ko pene wa na say okay o say say be 2 weeks ni kwa wo mo we say o mbeti na repair na unfortunately news dem na ba ntia ma efre agi e ma agi for by some few minutes ago Ebusia fonti I don't know ya na etu enti for na by some few minutes ago omo so fire tender mo by nsu o mse me so se dey o enti for the nsu na sa nuru ba bia ma se na jana science quality no ade le na me no ka say no ba ko de confirm de so wo police for abefa no ye musunu na atete na nsunu na atete bia na yes gas nkuta na o de aduma no confirm police for abefa na omo de na ko but omo so one man bia ono so ba so be ne car ne sate obi nso na yate enipa be 5-6 there omo ho aka aba ko de betima confirm say we film Korea woman wa woni mo Obuasi Korea woman ne shop na chi ha fita for no mo ho no and as incident very unfortunate. One thing they say see AG fire tender insurance no next option any there here because me commander me Obuasi municipal commander fire captain was omo de na say nti omo free AG no ma free for me na for but it is a bit for me na wa check we so jersey air gas na a blast ya me jersey na fire service e be ba ntise for me na obefi for me na be ba na de ebesi asi de bia na yakase de ani tu AG de no AG nso ya company se we see na omo so bibia si omo ho a na se be gina ha ma de ebesi asi we na ya kan na obi se ana se ye politics na nse ya ene nam say on the day of elections yama politicians omo komia ska in excess of 1 million Ghana cedis ebi de ebo see am kan koma wo mo mba ko to ba yeti komia fire tender ba ko pe fire tender no kwa yare o e ma na nse tepa hene kasai na nse about fire tender say omo fire tender essay omo ka kira ban sa ban mro omo foforo omo teye say omo koya aba na ye de bre ti na wo tepa kwa na yare eno ma je fita fofo nsem no mo de abre fire tender Obuasi usu asa be 2 weeks ba ye nyaska de ye nyoma ensem fata oku enti ene ejapade a ebe buru be 5 million Ghana cedis 10 million Ghana cedis ni nyina ahye nipa nkwa ena ahwere nti kwat obuza de asi okay nti ebusuafo eja ne de me no ka say aso building nim ama de ekoso ha no eni enyan ebusuafo all over Ghana baby I heard this video bia de ekoso Obuasi no eni enyan wo sha eja no aso nim ama AG fire tender no omu nsuo na sa ama omukọ Obuasi West Obuasi studio ne de me no ka say ya fire tender no omu si asay enti enye small issue
Say be o baba friend wo wo. Ne yema pai. Say ba ku kan so do da ho mun timi fa no wanda oba shikra. No no ntimi nka so wo this of course. O da wanda wo. Omo na ya tete ne o masam de o mdo o de. Me da se so twa kwantwa. Be se so be subscribe abaye channel so eni di mama.